Il-filigrana fiċ-Ċina jaf il-bidu tiegħu 3000 sena ilu. Kultura beruq fondi fl-istorja imperjali Ċiniża. Arti użata għal kuruni u ġojjelli għan nobli u imperaturi. Din it-tradizzjoni hija fil-qofol ta' wirja fiċ-ċentru kulturali taċ-Ċina f'Malta u tħares lejn it-tifsira u l-futur ta' din l-arti delikata u antika. Id-direttur taċ-ċentru Madam Yuan qalet li bħala parti minn din l-esperjenza kulturali interattiva, il-mistiedna se jkunu jistgħu jipparteċipaw f'attività prattika tal-filigrano. It becomes even popular in the young generation through creativity and innovation. So now even our young artists of filigree, they have gained attention through international competitions. I think filigree is a universal language. For those, you can see that whether Maltese filigree or Chinese filigree, they share a lot of in common. That's why it makes it both unique and also similar. Il-wirja Adorning Eternity, The Art of Filigree, tenfasizza sbuħija eterna u l-erf tekniku tal-arti tal-filigranu u l-interzjar tal-ġejjellerija Ċiniża. Il-wirja tibqa' miftuħa sa' 29 ta' Ġunju.